Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi tugarutse muri wa mwanya mwiza wa bonus cyangwa se promotion, aho tugiye kurebera hamwe andi mazina 50 yose, amazina meza agezweho kandi amazina magufi wakwita umwana w'umukobwa. Muri video yabanje twarebeye hamwe amazina 50 wakwita umwana w'umuhungu. Uyu munsi katurebere hamwe urutonde rw'amazina 50 meza kandi magufi kandi afite ubusobanuro bwiza, amazina meza wakwita umwana w'umukobwa. Izina Laurentine, izina Alodi, izina Melek, izina Kian ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kwihangana. Nk'uko tumaze kubimenyera nta gutinda, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 50 dufite izina Eileen, ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kurabagirana. Eileen. Ku mwanya wa 49 dufite izina Naya, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rishobora no gukomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umushya, ryanasobanura umuyobozi cyangwa se kuyobora. Naya. Dukomereje ku mwanya wa 48 aho tubona izina Nadira, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uw'agaciro. Nadira. Naho ku mwanya wa 47 dufite izina Mija, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne ku izina Miha, rikaba risobanuye umukundwa, rishobora no gukomoka muri Korea, rikaba risobanuye umukobwa wanjye. Mija. Naho ku mwanya wa 46 dufite izina Jazlyn, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye impano ikomoka ku Mana. Jazlyn. Ku mwanya wa 45 ku rutonde rw'amazina 50 amazina agezweho wakwita umwana w'umukobwa, dufite izina Edra, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Swede, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Edra. Dukomereje ku mwanya wa 44 aho tubona izina Saera, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvege ya kera, rikaba risobanuye imbabazi, ryanasobanura ijuru. Saera. Naho ku mwanya wa 43 dufite izina Veda, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ubwenge cyangwa se umunyabwenge. Veda. Ku mwanya wa 42 turahabona izina Esme, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Irani, rikaba risobanuye umukundwa. Esme. Ku mwanya wa 41 dufite izina Zivia, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rishobora no gukomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye urumuri rw'Imana. Zivia. Naho ku mwanya wa 40 turahabona izina Anahi, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye umwiza nk'ururabo. Anahi. Kadukomereze ku mwanya wa 39 aho tubona izina Lia, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye uwa Nyagasani. Lia. Naho ku mwanya wa 38 dufite izina Trudy, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umukundwa. Trudy. Ku mwanya wa 37 ku rutonde rw'amazina 50 amazina meza agezweho kandi magufi wakwita umwana w'umukobwa, dufite izina Anali, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye imbabazi cyangwa se impuhwe. Naho ku mwanya wa 36 dufite izina Zante, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umucyo. Zante. Ku mwanya wa 35 hari izina Anjali, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ituro ry'Imana.
Anjali. Naho ku mwanya wa 34 dufite izina Giada, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye ibuye ry'agaciro. Ku mwanya wa 33 dufite izina Ranjana, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umunezero urenze. Ranjana. Dukomereje ku mwanya wa 32 aho tubona izina Amoha, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye urukundo. Amoha. Naho ku mwanya wa 31 dufite izina Dorina, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Burusiya, rishobora no gukomoka muri Ukraine, rikaba risobanuye impano. Dorina. Gusa mbere yuko dukomereza ku mwanya wa 30, ndagushishikariza kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo bigufashe kurushaho kugira amahitamo meza. Tutabatindiye, ku mwanya wa 30 turabona izina Joya, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye umukufi. Joya. Naho ku mwanya wa 29 dufite izina Stevie, ni izina ry'abakobwa gusa rishobora guhabwa n'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ikamba. Stevie. Ku mwanya wa 28 dufite izina Perla, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye isaro. Perla. Naho ku mwanya wa 27 dufite izina Armel, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye igikomangomakazi, ryanasobanura indwanyi. Armel. Ku mwanya wa 26 ku rutonde rw'amazina 50 amazina agezweho wakwita umwana w'umukobwa, dufite izina Otiri, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye umutunzi. Otiri. Naho ku mwanya wa 25 dufite izina Oria, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye zahabu. Oria. Ku mwanya wa 24 hari izina Luna, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ukwezi. Luna. Naho ku mwanya wa 23 dufite izina Janae, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Amerika, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye Imana n'inyembabazi. Janae. Kadukomereze ku mwanya wa 22 aho tubona izina Tesni, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye umucyo w'izuba, rishobora no gusobanura ubushyuhe bw'izuba. Tesni. Naho ku mwanya wa 21 dufite izina Shima, ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka muri Nigeria, rikaba risobanuye ngo Imana irabizi. Shima. Kadukomeze no ku mwanya wa 20 aho tubona izina Mandi, ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye ukwiye gukundwa. Mandi. Naho ku mwanya wa 19 dufite izina Brina, ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye uw'imico myiza. Brina. Ku mwanya wa 18 dufite izina Sarita, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye igikomangomakazi. Sarita. Ku mwanya wa 17 dufite izina Kalinda, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde mu Bahindu, rikaba risobanuye izuba. Dukomereje ku mwanya wa 16 aho tubona izina Tala, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde rigasobanura inyenyeri, rishobora no gukomoka mu Barabu aho ryasobanura ubutunzi cyangwa se ubwiza. Tala. Ku mwanya wa 15 dufite izina Sewona, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye impano y'Imana. Sewona.
Naho ku mwanya wa 14 turahabona izina Priya, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umukundwa. Priya. Ku mwanya wa 13 dufite izina Maha, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uw'amaso meza. Kadukomereze ku mwanya wa 12 aho tubona izina Jovi, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye umunezero. Jovi. Ku mwanya wa 11 dufite izina Damvi, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umutunzi. Damvi. Dukomeje kubashimira mwe mudahwema kubana natwe, mwebwe mwamaze gukanda subscribe, mwebwe muduha like, namwe mutwandikira muri comment, ndetse n'abadahwema gusharinga video zacu, muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Kadukomeze duteze imbere uyu muryango wacu mugari. Kadukomeze ku mwanya wa 10 aho tubona izina Brite, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ibyishimo cyangwa se umunezero. Brite. Naho ku mwanya wa 9 dufite izina Inaya, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rishobora no gukomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umurinzi, ryanasobanura ubufasha. Inaya. Ku mwanya wa 8 dufite izina Olaya, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye zahabu. Olaya. Naho ku mwanya wa 7 dufite izina Chloe, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye kurabya. Chloe. Ku mwanya wa 6 turabona izina Leda, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umukobwa cyangwa se umugore, rishobora no gusobanura kwishima. Leda. Dukomereje ku mwanya wa 5 aho tubona izina Brana, ni izina ry'abakobwa gusa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba ryanakomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye igikomangomakazi cyangwa se igikomangoma, ryanasobanura umwamikazi cyangwa se umwami. Brana. Naho ku mwanya wa 4 dufite izina Chandni, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde mu Bahindu, rikaba risobanuye urumuri rw'ukwezi. Chandni. Ku mwanya wa 3 tugana ku musozo dufite izina Taya, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buyapani, rikaba risobanuye umuto. Taya. Twakomeje no ku mwanya wa 2 aho tubona izina Zadi, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rishobora no gukomoka muri Amerika, rikaba risobanuye igikomangomakazi cyangwa se umukobwa w'umunyacyubahiro. Zadi. Naho ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'uyu munsi, urutonde rw'amazina 50, amazina meza kandi magufi, ndetse amazina agezweho afite n'ubusobanuro bwiza, amazina wakwita umwana w'umukobwa. Ku mwanya wa mbere dufite izina Buvi, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ijuru. Buvi. Kanda subscribe ujye uhora ubana natwe, ufungure inzogera ujye uba mu wa mbere mu kubona video zacu. Murakoze.